Srbija ima svoj Hollywood, mesto koje je ušlo u svetsku listu najboljih filmskih lokacija. Ti malo pa u Barandu, neka. Ovde su snimljeni mnogi jugoslovenski filmovi, ali je Baranda zaboravljena sve do prvih filmova i serija koje je snimao naš čuveni glumac i reditelj Dragan Bjelogrlić. Dragan Bjelogrlić je rođen u ovom mestu i ostao da ovde živi i stvara. Zbog velike gledanosti kultne serije Vratit će se rode, naziv ovog malog vojvođanskog sela postaje poznato širom Balkana i dalje. Kasnije Bjelogrlić u Barandi snima film i seriju koje smo mnogo puta rado gledali, iznova i iznova. Montevideo, Bog te video. Ovo je samo dokaz da mala mesta u Srbiji sa pametnom primjenom mogu da postanu svetske poznate lokacije.